таңып байлап қойор емес уақыт, же тоқтатып қоя албайсың сұранып, мына ушундай қасиеттүү күндөрдө жүз көрүшүп турганыбыз зор бақыт. Қалам айтып баштайын сөздің башын, қайтып бұзан бабалардан қалған салтын, баш ийип тазим кылам мен силерге, ассалому алейкум деп айтайын. Арытып кылымдарды жашап келген, кыргыздын кадыр баркын салтын билген, урпагы ошолордун мына биз кол кушуруп башын ийип салам берген. Эли журтум баарыңарга салам болсун, кыргызымдын учу кыйры аман болсун. Элибизде таланттуулар көбөйүшүп, жерге бизде бейпил турмуш заман болсун. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу ааламдын ажары болгон аязаты, аксамай апалар, ай жүрөктөй эже сиңдилер, суй кайган сулуу жеңилер, зоолосу бийик, меймандос, өнөргө бай, Кангургон элинин тургундары. Арбаңыздар биздин сыйлуу коноктор. Күнөштүү Каракожа районунун Алайкуу айыл өкмөтүнө караштуу Кангургон айылында түзүлгөн тоо булбулу этно-фольклордук шайыр апалардын ыркесе майрамына кош келиңиздер. Ишке делек жаш келсе, ашка делек жаш келсе, канатсыз учкан көкөлөк, шайырларга ырдесте, толкуткан жүрөк кылдарын башталсын анда ыркесе. Жаркыга болгон шаң берсе, жанданат жашоо жарк эте, жалындуу жаны ойталдан сунулган бизге ырдесте, жооп кылып Кангургон тараптан арналат анда ырдесте. мақталған. Елмегі сенген сейт ақындай ағыз, оқмышты емесе ғавыт ағыз, Осман
tilaymiz. Jenjeyep dep adı düşbey basmadan, toktoullaba jurnal seni jakşadan. Bugün anın izin basıp mirhambi, malumatta sınalgıda jakşadan. Geografiya iliminen koyganbay, Nurdin ake dissertasiya jaktaşkan, akbar alğandan kem kalışpay, azamattар el bütün aktaşkan. İnternet'te üzbe okulumuz, urmakka urmak bektey ulumuz, ilinesi şık güç bergen sözleri, doğrumuzda ülgüsü zor muğunumuz. Aramızdan ötkönüne köp yıl bolgon, Bekmirzatı uağında dün bolgon, prozası ırı menen ün koştop, aynımızda sığdıktana uğul bolgon. Tankı çıkkan şakata çalırata doğrunda, sıvız gıtıp kıyağının ağıttı, İnisanın kuyoruna ün salıp, Seyit Kazı ılavondu canıttı. Ayta versek, atuldarga söz жетпей, alыс кеткен кыйла жерге дайыны, kız uğluna jigeren örüşüp bergen, kan organın kasiyetli ayılın. Aramızda tavışmaktı bürönün, barımızdı suktandırар günü var. Irkeseni rozayınga sunayın, dastan aytıp ırgap birer türü var. Ölümsüz canlı
Ыркесе деген жазуу бар, ушул турган Түрсүн эжемдин ырдай турган түрү бар. Анда эмесе мен Роза айымдын ыркесесине жооп кылып, жергиликтүү обончулардын ырларын ырдап берген уруксат этиңиздер. Hoy nunca
Hazırkı yaşlar şu beşke salın bile unut baratat. Buna birinci başına alayım. Ben masrana ben nasıl al. Buna o yeticağı şu beşiktin jalkın çağı dep koyuyor. Cağası dep koyuyor. Buna ek önü. Beşikten toy emesi. Cağası dep koyuyor. Buna o tayaklı beşiktin jalkın çağı dep koyuyor. Buna o beşiktin altına oturup koyuşun tahta. Ana buna o kültük koyuşu geri. Kültüktün içine engelden biz şu falan götürüyor. Şunu olsun kül salağız. Kül salak koyuyoruz. Anam beşikte jasap başlayız. Bir çalma. Beşik bölümde Olpoğun salağız. Anam anamday jasaplar salağız. Anam iyi mınav jasapken anam putuna koyucu, başına koyucu yoluklarını salağız. Doğrularını salağız. ne verim var? Ana çarçorosu salağız. Ana putuna torosmuş. Orucu salağız. Ana kısır gibi başlamışlar. Azına eke. Ana beşikti bölümünde akbaktağı mayga yeşi vak jolda ayak yüzü var. Beşikten bolsun dep bayırganızda. Ne var? Akbakta baylaşıyor. Ana kısır. Aragandan yaşındasın ellerine. Andan keyin böyle şu erkekler göp olur. Bütün Kırgızstan'ın baş gözüne jetkilen yaşlardan kılaya versin. Çıkıvereyim. Arganday aldırıklara kileyiz. Ben kısır salağız. Ana çükü, balka çottu şu bul balağa. Şu temizde evde bolsun dep balka çottu koyuyor. Anamdayla beşiktin ayağından alıp gelesin balalı. Bismillahirrahmanirrahim. Ongu. Kepseli çağırıp verip olsun dep. Şu ırkçılardan son cevabı olsun dep toksam cevabı şunday. Yemi gelinim. Gelip falan alayım. Böyle içinde. Gitmesi öğretmesin. Şu alğanın mene tengarıp balpıldagan bayıkça uruşup baldarının çayını içip atayım jakşılıktın üstüne jürüver balam. O men. Allah. Akıllı olsun. Onlar bir yetmesin. Koydun hemen. Göründü, beş bölümündür için. Annemese şu surhan hırkesemdi. Gülmirayımla sunup koyayım. Vereceğim kesesine çok kılıp elde gürüp bekbeke yılır.
берген батасы. Мен ушул ыркесемди Рапия эжеге сунуп койсом. Gülmiranın ırkesesine жооп кылып мен Мирлан Самый Кожонун Бирик кыргыз дегенен көркөм окуйм. Улут белең уңгусу билинбеген, уруу белең уюгу биринбеген, уюткусу жок беле жет атаңдын, улуулугун боюна сиңирбеген, бөркү баштан түшпөгөн бийик кыргыз, көркү шамдай жаркыган белек кыргыз, бөлүнгөндө бүлүнөт төндүгүң, бөлөктөргө жем болбой бирик кыргыз. Тегин жаман болгон бу тентип кеткен, тексиздердин артынан ээрчип кеткен, мезгилдери болгон бу бабалардын мекенинин бир бурчун кемтип кеткен. Сайдын ташын сатпаган терек кыргыз, салтын бийик сактаган жигит кыргыз, самның жылды карытар тарыхың бар, сай-сайларга бөлүнбөй бирик кыргыз. Надан белең тегиңдин дилин бузган, найнық белең элиңдин тилин бузган, ырыксыз белең ырысы ыдыраган, ынтымактуу журтуңдун жигин бузган. Намысыңды, наркыңды билип кыргыз, нагыз улуу түйнөгө кирип кыргыз, кокту болот жериңди кое туруп, кол башында муштундай бирик кыргыз. Эл ичинде эрлери качкан жаман, жер ичинен жең ичинен жерлерин саткан жаман, күлкүсүнөн күйүтү аргын болуп, күндүз күнү кызарып баткан жаман. Буданыңды кайрадан минип кыргыз, бүт милдетти мойнуңа илип кыргыз, башкаларга кол сунуп жалдырабай, байрагыңдын түбүндө бирик кыргыз. Жер карабай желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөгүлө, тагдырыңды өзүңдүн колуңа алып, тыштан келген жардамды күтпөгүлө. Турпагыңда белгиңди чийип кыргыз, туңду көтөр ардайым бийик кыргыз, түркөйлөргө чөгөлөп тизе үппөй, түндүгүңдүн алдында бирик кыргыз, бирик кыргыз. Karan tursan elestin
Fırsanar, mına geldi rıza. Eğer uşul bir kesege çok kılıp tamaşalı da sizlerge tartılap koyuyorum. Pazarlarda tururken, çaykurcular sotorken, aşinadır sayma toplu, aşingarana oldu. Aşinadır sayma toplu, aşingarana oldu. Aşinga vurursa canım alıp veremin, satıp veremem. Aşinga vurursa canım alıp veremem, satıp veremem. Nemeler kavurdu ya, kulaklarından akan aylansın. Nemeler kavurdu ya. Magazinde satarken, takçama takça tururken, aşinadır tille sırga, aşingarana oldu. Aşinadır tille sırga, aşingarana oldu. Aşinga vurursa canım alıp veremem, satıp veremem. Aşinga vurursa canım alıp veremem, satıp veremem. Akejano, akejano, yakinamur itiyor. Akejano, akejano, yakinamur itiyor. Ayaklarından akan aylansın, nemeler kavurdu ya. Ayaklarından akan aylansın, nemeler kavurdu ya. Çahtarda satorken, zakkas beni kelorken, aşının adı türeski topli. Aşingarana oldu. Aşının adı türeski topli. Aşingarana oldu. Aşinga vurursa canım alıp veremem, satıp veremem. Aşinga vurursa canım alıp veremem, ay satıp veremem. Akeca, koçan aperesiz. Ettege alperem canım, bolmasa indinge alperem. Akeca aperedi.
zaman buzulgаны. Apa çay içiniz. Elin var buzuldu ha. Oo apa. Mına gelin geçi. Biz gelin bolğan gezimizde aynenelerden gelip korkçumuz. Asiller bolsa mına topqa saygan çaynekdele çayыңар деле милдет кыласыңар. Biz bolsa orçokко çayды кайнатып, айненemiz качан турат деп аны күтүп, дасторкондорду жайнатып, уйларды саат келип күтүп отурчубуз. Ал эми силерден ыйманырсыз кетип күтпөдүбү? Oo apa. Силерден ыйманырсыз кетип эле. Сак саламында эле чачыңарды сапсаңдап эле көчөдө жүрсүңөр. Кармаганыңар TikTok, көргөнүңөр TikTok. İyi apa. Ova deseniz apa. Siz nuğanızda kaynelilerdi karap tursamçı. Tümele mumunday geliştire saymalarda sayıp, şırdaktardı şırıp, alır emez başlarında tetikinde apapak öyleyecek apa. Azı kapalarda karasanar, tümele kollarında telefon, görgönü TikTok. İyi apa sizi geçiresiz mi? Siz de aytып algan turbayım da. Bilip эле айттың да. Не болар экен деп, а? Билип эле айттың. Ушинтип келинден кеп отурсак кандай болор экен десең? Apa, o kazandı arka koyun. Башыма кой. Başınızda mı? Не болду да кемселем. Başıma koy dediniz Кастролдун be. местасы каякта экенин билесиң өзүң? А? Ортого кой жууп турат. Sağ ayağına getirsen temsil. Apa, tegi bayanar katta. Bayanar menin çöntөгүмдү. Çöntüğünüzde mi? Turçarı. Kakşın sözüdür bilbeysin ayağına. Çöntüğünüzde. Çoğun ikisi de çöntөгө çöyle. Antip tarbiyalap alam desең ушул жеринде. Бир жакшынакай кылып тарбиялап, өзүмдүн кызымдай кылып тарбиялап алсам эң жакшы кайнене болот элем да. Apa, mau koyun arka koyun. Өрттөгүчү. Тур эле сүй. Тур эле сүй. Ay, aranjалгыр не кылып атасың? Örttü diyediniz, örttü. Өрттө десе өрттөсүң, үтүктөп туруп шкафка илип кой. Ey anam. Буга тарбия качан жетет билбейм, 5 бала болгондо жетет окшо чак. Bak, Şimdi tarbiyalandым беке. Ya. tegi çaynekteki zavarkanı töküp yiyeyim mi? Töküp bunday üstüne çay demleye vereyim de. Ушул чайды да үйрөнө албай атпайбы? Чайды ушул төгөсүн да эски сабаккан. Аны төгүп чайнекти мисилдетип жууп туруп анан эмдеп жакшынакай кып-кызыл чай кылып бересиң. Азыркы келиндер айтсаң деле аягына бир жак кулагынан кирсе, бир жак кулагынан чыгат. О, атам костюмшымын. Атам кийбей деле калып мен качкадарыма бетип койсом кандай болот? Сен ушу ак денеңе ташып атып эле чарчап бүттүң айланайын. Ташып атып эле. Бул костюмду каяктан алды десең? Каяктан Бул алган? костюмду скидка болуп, мына жеринде бузгап сапсың. Скидка болуп турган жерден эрдис костюм одан алганмын. Канча калды десең? 5000. Канча? Жанагы 5990 скидкадан алгансыз бе? Ооба да ошо скидка деп баягы айтып атпайм. Скидкадан алганмын муну. Эң жакшы скидка кайнактаңда кийлеген анын кийинде кылып. Жанагы Туугандар башкасы менен туфлиси беке деген скидкаданбы? Ошодон алгам. Аны да көрүп алган турбайбы? Аны да үтүктөп, муну да жакшынакай илип кой. Эртеңби жок. Бүрсүгүнү тойго барабыз. Бир жакшынакай шкафка илип кой. Кире бере кетти деп кылады. Жаман жымокту деп бербейсиз. Ой. Шуну деп мынантип мага кайра мен тарбияны берип атсам, ушинтип айтканын айтсаң айланайын. Bak. Yok. Apa, tamak jasayın desem et yok. Akça жоқ alayın desem ne kılam? Tamak жасайын десең ет жоқ. Ет жоқ болса мені сат. Сатып мені. Ошондой жүрөбүз. Алın.
Апа сатам, апа албайсыңарбы? 20 миң. Ей! Шундығын бұл. Қаяққа сатасың мені, я? Теги қошынады емін әкемеле сатам? Ейлана қалчаға сатқан аласың. 20 миң? Мен ушыранарым қалды бұл. Ет жоқ болсаң не қылайын анан? Мен санымды дейсің. Тұртады. Жоғалтадығы бычақты. Сені бөліп жоғалтпасам болмай қалды айланайын-ай. Мұл жатып ұқтап атқан кезде мені мұғын түптен өлтіріп салғыдай. Бөлөсүздү. Бөлем сені, бөлем. 29. Әлі бұлға жашнаққа сөз айтып тұр. Тәрбиялайын десің мені шут төлі жаман сөздер өзіме келе қалады десең. Бөлдім? Ұшы бөлгенің ұшыл ба? Сіз бек өтпесін, мен нар жақ өтпейін, бол бөлінді көкөз. Бері қарашы. Бөлген мұндай емес. Сені мен көзім көрмес сияқты алыс еле жаққа бөлген чайнанайын. Келіп кешіліп түтті саға айтып атыр. Бөлөспі. Бірақ құлақтан кіргізсең, бірақ құлақтан шығып кетер. Қандай адам білбеймін, қандай бір чара көре алмадым. Басыңанда бөлем сені, бөлем. Бас! Бөлем сені. Alo, қандайсың? Таны желме қыз қайнене мұқырат дей. Қазанды мен көтеріп кеткенсіп, халарникті құлтап кеткенсіп, кешкілі тамақ әлі дейді. Түй қайнатам ашқа қойып өлтірмей болды. Емне сүрет бі? Мақыл чағында селфи қылып тартшын өтем, ә? Апа, кешіріңіз! Eylenen çay vergeysin mağa. Be ustamız kesin. Bunu da ben özüm cengidim özüm şunda şıpılda özüm jasagan için geldim bundan öyle. Hatırımız var. Mağa erkele ota toksu çam. Bunanın alıp koyayım dedi. Apa. Ha? Yolcu yaptın. Tüy ana zarnan annesi var o. Özüm çele alıp düşüp kaldı. Daha hoş ettin mi bayağı beni? Yok. Anan. Tüy zarnan annesi var o. Ne? Oşol degen gelinleçi. Kulağına büjüter ya söykü. Üstüne 200 somduk Kıtayski göynük. Al beripçi kayaka vardı deveyiz mi? Kayaka vardır, kayaka. Kinoga barışıp dur da. Kinoga değil mi? Al Cemmoğuz enesi çenesi. Anı men bala gezinden bilem anı. Al olsam Cemmoğuzday olup bitten sığıp at dep jalagan Cemmoğuz'a. Bilmeysin mi sen anı? Bilmeysin. Men seniçi gün kalıp barıp İtalyanski şokovim göynüp İtalyanski söykü seni jasantып alıp durup konsert kaptıram. İyi apa, konsert demekçiçi. Tege konsert kaptıram. Şair apalarçı. Doğulu şair apası ırkese koyup attır. Oşoğa barıp көңүл açıp gezeyli mi? Men oşonda şair apalar izlep жүрдүм эле. Жүрүңүз апачы. Заринанын кайнесине эмнеңиз кеп? Жүрүңүз экөөбүз ыркап келебиз. Uykuну eyle tıydım. 4 günge get bulbagın toylordan et taşıgın. Oğuz deyde bereyince apama bir bastığın. Ey apa! Gelin kaynenege
ысык чайын берсе, жылуу жүрөк муздабай. Өз кызымдай көрсө, аяп көңүл бөлсө, жүрмөк эле мыйлабай. Ayağımız meni dağı. Balamды урушкандай урушам сени дагы. Балаңыз ортоңузда тил жутуп кыйналбасын. Элине баш бербейт деп көпчүлөр да басын. Түшүнүп алдын ала айттырбай бакшы болом. Кыпылдап чуркап турсаң, мен дагы жакшы көрөм. Көрөсүз эл суктанып, келине мыкты дешип. Сени кеп кылышса, эң мыкты чыкты дешип. Айтканындай Болот апа, келин кайненеге ысык чайын берсе, жылуу жүрөк муздабай. Өз кызындай көрсө, аяп көңүл бөлсө, жүрмөк эле мыйлабай. Келин кайненеге ысык чайын берсе, жылуу жүрөк муздабай. Өз кызындай көрсө, аяп көңүл бөлсө, жүрмөк эле мыйлабай. Директор болуп башынан уюштуруп бакчаны эми жүрөт Шайыр апа атынан. Ушул өлкөсүмдү Клара айымга сунуп коёйт.
өзүбүздүн жергешибиз Кубанычбек Абдышевдун Кыргыз бейли. Түзілген тоғын бұлы этно-фольклордық шайыр апалардың іркешесі соңына шықты. Біз іркесені Қарақұлча районының Айкөл тоғына тапшыруға рұқсат етіңіздер. Аға чейін сахнаға Қарақұлча райондық маданият үйінің директоры Чолпон Алимбекованы, меймандарды, сүрмеше, біздің айлы өкімет бардыңыздарды сахнаға шығарамыз. Арыбаңыздар, урматтуу көрмандары, катышуучулары, көрөрмандары, урматтуу айымдар, апалар, бүгүнкү ыр майрамга кош келиңиздер. Каракулча райондук маданият бөлүмү, Каракулча районундагы Сыйбат Кадыров атындагы маданият үйүнүн жалпы чыгармачылык тобунун кийлигишүүсү менен 1 жылдан бери ушу ыркесе майрамын районубуздагы айыл аймактардагы шайыр апалар топторунун арасында өтүп келе жатабыз. Кезеги менен бүгүн сиз насип буйруп сиздердин айылыңыздарга жеттик. Кыргызда атына заты жарашкан деп айтылат. Тобулбулу шайыр апалар тобунун бүгүнкү чыгармачылык элгүү менен берген концерттен биз ушунчалык толкундануу менен чын ниетибизден кабыл алып көрүп отурдук. Чындыгында эле үнүңүздөр булбулдай шаңкылдап, аябай сонун керемет
Окумуштуу тай чыгып атты. Анан менин жеке баам байкоомдо Кыргыздын улуттук баалуулуктарына абдан тоюнун көңүл бөлүп, ошого токтолуп кайрылыпсыздар. Чоң рахмат. Урматтуу алайкы эли, азыр Кызылжар айыл өкмөтү болуп калдыңар. Алайкы айыл өкмөтүнүн эли, сиздердин бүгүнкү Ыркесе майрамы, сиздер үчүн майрам болуп атат, ушу майрамыңыздар менен. Мен алайкы жерине көп келген, ошон үчүн алайкынын элин өтө жакшы көрөм да. Сиздер өтө меймандос, анан кийин өтө өнөргө бай, өнөр баккан адамдар болосуздар. Рахмат. Жалпы тоо күнү апалар тоогуна чоң рахмат. Ыркесени ушунча чакырып алыс болсо да алууга бизге да рахмат дегендей. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен ушу айылда ыр күлкү ушундай орундар ырлар жаңырып турса, бул жалпы элдин майрамы болуп эсептелет. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Мына уюштуруучу топтору аябай чоң кызмат, аябай чоң мээнет менен уюштурулат. Чоң рахмат маданият кызматкери, айыл өкмөттөрүнө баарына чоң рахматымды айтабыз. Чакырчы айыл өкмөтүнүн берген бийликтери бар, ошол тапшырды. Қаңғорған айылының жалпы айылдары, енелер, жеңелер, қарындаштар, бүгін Қаңғорған айылында өзгөчө шаң менен Ыркесе майрамы өттү. Мен чын жүрөгүмдөн тоо булбулу этно фольклордон ыраазычылык сөзүм айткым келип атат. Чындап биздин жупулуу маданият үйүбүздү жаркыратып коюпсуздар. Ана мына жогоруда эжемдер айткандай, чындыгында ар бир жасалган иштер, кол өнөрчүлүк, аткарылган ырлар, оюлган интермедиаларда ушу улуттук баалуулуктар, ушу турмуштук тажрыйба, сабактар биздин жаш муундарга. Силерге ден соолук каалайбыз, ийгиликтер каалайбыз. Буюрса Қаңғорған айылынын маданият үйүн жаңыртып жакшы салабыз деп аракеттер болуп атат. Буюрса алар ишке ашып калса сонун болот. Алыстан атарып келген ушу сиздерге да чоң рахмат. Ушу ден соолуктугуңуздар, ушу Кыргызстаныбыз өсүп өнсүн, ушу дайыма Ыркесе майрамдар болуп турсун. Рахмат. Ыркесени алып жатып, сиздерге да кичине мындай белекке дала келди эле, ошону тапшырып коелу да. Ушу айылда жакшы болуп, ушу алай көрөнү өнүктүрүп жүрөбүз. Майрамдын бүгүнкү кеченин катышуучулары, саламатсыздарбы? Биздин Шайыр апалар, келген коноктор, баарыңыздарга кутман күн болсун. Мен айткым келет. Бул жаркырап эле мына уйку топурларды кийип эле, ак көйнөктөрдү кийип эле мына элге чыгып калса эле жыргап эле жүрөт деп ойлойбуз. Бирок ошонун артында канча түйшүктөр бар экен, ыйлашат, сыкташат, үй бүлөлөр бут тозот, эл сөз кылат. Ошонун бардыгына моюн бербей, эң жакшы деңгээлге көтөргөн бул чыныгы өнөрдү сүйгөн адамдардын иши. Азаматсыздар, мен сиздерге рахматымды айтам. Жогорудагыдай эле мазмундагы ардак Рамазан менен Қаңғорған айылындагы Тоо булбул этно фольклордук тобунун мүчөсү Абдыкайымова Турсунбү сыйланат. Қаңғорған айылындагы Тоо булбул этно фольклордук тобунун мүчөсү Апаева Ырыспү сыйланат. Жогорудагыдай эле мазмундагы ардак Рамата менен Қаңғорған айылындагы Тоо булбул этно фольклордук тобунун мүчөсү Супатаева Роза сыйланат.
барбасак дагы видеолорунан көрүп аттык. Бирок биздин Шайыр апалардай мындай жаркырап көйлөктөрдү түрлөп кийген эч кимиси болгон жок. Бунун үчүн дагы сиздерге рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Каңкоргон айылынын тургундары. Баарыңыздарды бүгүнкү байрамыңыздар менен куттуктайм. Жана ошондой эле кечеги өтүп кеткен биздин чоң апаларыбыздын, энелерибиздин майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өмүрүңүздөргө береке берсин, Аллахым ар бириңиздерди үйүңүздөргө тынчтык берсин. Жана ошондой эле ушу тоо булбулу Шайыр апаларды аябай ыраазычылык билдирем. Себеби үндөрү жабай айтып кеткендей өзгөчө. Биздин Шайыр апалар чындыгында өзгөчө. Мындай Шайыр апаларды көргөн эмесмин. Рахмат, кичине болсо дагы Самара, сага дагы ден соолук, каякта жүрөсүң? Ден соолук каалайм. Ушу үй бүлөң менен бактылуу бол. Аселка кызым, дайыма жүзүңөн күлкү кетпей, жадырап, жайнап, ушул мына светильникти эле күлүп жайнап жүрө бер. Бардыгыңыздарга чоң рахмат.